พอa heroin pen inu dry kom sai khiari deng kaching nang Sangtia truck towar pialong pasang long lepo aron karkan. Kiching si karbi kihir amai apur kimolong subhas kiling amen tok jira long kache tok dun. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam. I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom Pinikabi Prime Time Berta Long Penili Sami Mirin Hansepi Pinibertang Don Pen Arjuponikta. Raikom Sai Kia Tum Kai Kia Port Do De Sang Se Me Thang Sai Kachiklem Pon a Job Non Malom Pardun Ron Pen Rakia Markinep Pinang An Tek Pon Long. Lason Thak Taxi Pini Tereponi Pai Krihniar Ni Le Thotsata Me Raikom Sai Kia Tum Joy Pen Berta Kelong Ting Pen Kirika Kuruga Sai Ding Ponsi Khat Khatia Long Kuti Po a heroin pen Inodabang Puapan Kinep Long. Birta kilong duna tingki Khatkhati police station ke parlo Khatkhati SBI athing no along Raikom Sai Khia tum joy birta kilong ting kiri ka kuruga sai deng ponlo Bangso unahut ada por phai kep apor malom Diphua na pen kiwang bom bolero akilok registration number AS09J 4746 aphan kahon the teng pen ritar lipsi kaddu kawe hom pharo ke thomra troxir kep sabuna homalong ke thap ke patu joy a heroin long ponlo Labangso hom pharo ki thomra troxir kep a heroin bolero agari asar nungalong si ki patu bonta Raikom Sai Khia tum kiri ka che padu ka jok lapu anakar sik adimalong ke patu kami neplong lok Bangso sai ki klema bangpu Fuzel Ahmed Arta ningkan pi kebraisi Karlitang Musafil Aliasoko Islamnagar district Hojaya Sorposi pangthet ponpen nepon lo Laben labangso heroin nogong bypass along an kit hondam jia phansi kachisik pusi pachini pon. Bangso along Bokajan SDPO Jondas Khatkhati OC Ramen Bordoloi SI Nitul Saikia CRPF Camp Bokajan Lapen Chokomara Tup Chelangsi Bangso Sai Pichun Ponlo. Follow vision lop janauna. Pokoknya sedikit informasi asli sebelumnya kami nakai ada sekitar 40 sektor mungkin ada berapa 10 tahun lalu kami white color bolero kami intersect kami ada bolero kami body jadi secret ni welding kori kami secret chamber bana sila itu chamber kami kati bina uliya boro bahar ada total 397 packet approximate 5 kg heroin recovery kori itu dimapur bana sih destination kami further interrogation kori লগত কবা আটক কৰিলা কোনছে এজন ব্যক্তি আটক কৰা আছে হোজেল বাসিন্দা কি নাম স্যার এটা ফিজুল আহমেদ ফিজুল স্যার তেখেত পূৰ্বতো জড়িত হৈছে এনাজনৰ কাৰ্য আমি এটা চেক কৰি আছো ফাদাৰ আমি ইন্টাৰভিউৰ পিছতে গম পাম আচ্ছা বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব স্যাৰ ষ্ট্ৰীট প্ৰাইচ পাৰ কেজি 4-5 কোটি হ'ব বাকি আপুনি Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Lai Karbi Anglong 4 lane atawar kimisen nang piponlo laso teng sangtia gari atawara long pasanglong lepu hukum pipon tanglo bonta nona bangke aron pangdak pondeta phita karjuje mate administration atama phan kilang plot asonsi thekpon long Sonsi pini therepo ni phaikre hini arni kang samapor haurakhat krong thom tobar kache tok 4 line atawara long sangtia gari ke pasang chejeng si thekpon long Pardon Pini dak itu kalau halah dak harakat linearly pasti dak pun 4 lane atau warlong sido pini thek bonlong long thek kedam tang arni sonsi berta long kache thak pon
Sangtia Gari for Lena to Warm at the highway long. Pasang long, yung si pasang kok lote, na bang so lang a charging, then a jog to Warang ka na mo. Yung bang ko for Lena to na lang. Arni bang paklubong lote la bang to Warang ka na mo. Kaso jog itong biyata lang sumitigil sa mga yung si RGB men pasang ipo lote. Look, araw ang kinalang Ron na labang so, ron na alam sa RGB sa pinya for to be. Sangtia Gari an kita. Orlen, harga tinili kan bang Orlen kapag to tomorrow ako pas pasang si Kidamtangar ni biota long pachatang pontang lo mate sorkar penta pachini pontang lo Sangtiagari tovar mate national highway atowara long ke pasang pon pedeja phan hukum pipon lo athe towara long truck ke pasang pen Sangtialang anke towara long si charchim lo Lapuson si kaikia porta towara long langchi tibong pulo tangte towara bang arni nakidun ujia phan kaliderpo Lasi lasona towar ke aphong nang pan piverbi non angko un anpen chilang dunangji Lasi sorkar pen arona tengle un anpen chi othip lote towarta misemerpo News report Dirjana Rongpi Karbiang Normal Kidamtang teleponi pai krisia ni kang thilangso alangsun arumalong Karbiang Long tourism asai kamahin pen patir pipon si kichengsi Karbi hirjir kihir kachipate padopon Bangso hut botor ki kurani pen pachitonun si khayala met ke pachan jila pen kang thurpon ji po ke mang pen Karbiang Long tourism asai kam pen kichengsi aphong Karbi hirjir kihir kachipate amai padopon lo Bangso angdung kiti kachipate dun kaddu kawe bangin kora troksi atumsi cepati ponlo Bangso kachipate pon hut karlitang kanong kiling pia karjong sining hemreng mi ke padodun ji aphan pura ingsam ripen kachikimo padopon Hirjir ki hiralon ke padopon ji aphan pura klim somara tumpen ke kan ning karong chipipon Mayalong aluhi sarpo man pen Karbiang Long Autonomous Council EM Retaisin fi kachitong donalong Tourism Board Chairman Tharam Singh Crow Karbiang Long Autonomous Council Joint Secretary Dilip Terang Tourism Deputy Director Mirjeng Chotum kachitong dun Bangso hirjir ki hir kachipati along kilang charimate kangkrung kang sai phan pura hirbang longbir terang karon hanse pila pen Julie Bepi atumahin pensi ingkrung ingsai ponlo Bangso hot kachitong dun aluhi sarpo EM retailing hi pen kaning je pon atingke pini bangso ahirje ki heramai kupia thesi ki bipon nang pokma bangso lamthe bangke non hechong ladak hirje ki herpon atuma hirjer along amasi do etlo lasinon owe kimi atuma phan koson si kangthur pon nang chimalake kabor ipon along abangki nilitum kai kia mata chisik ting loposi kachepate amai along ningje pon pan nilihin penang litum pan botor ki ko lapen kang chilang so akar dom pajir lasia hok lok ilitum hirjir pipotsi hirnang kok pamopen penamelo aport hek pen nilisi tamelo nang chetong donlo hirjir along masin han thail itum pindin sing pot itum jutang ba hirjir along masin kaddu ko beta do thailo lasinon owi kimi hirjir hirbang tum ning ke hang along son nilitum department nang litum nang cerap kunjia nilitum kai keta sila nang litum along pan kai keta nang cerap silam chak nang bilo Bangso hirjiramaya hut kiching sianong ikachepalong pon laki gari motor kilidam di pin hawar pen Subhas kiling kiching sinong chepalong dunsi kiching si Karbi hirjir kihir amai apur kimolong sera khorpen amen kitok adim chepalong pon Bangso hut kachitong dun aluhi sarpo Karbiang Long Autonomous Council EM retailing hiya hinpen nong namalo lapen tangka suri thongke pipa jerpon lapen anparta adun thonong chepalong dun laki volong koma jipen rohon be hinpen chepalong dunsi alang liphan laki tourism board chairman DS Croy hinpensi nong namalo lapen tangka suri koi lapen pitho mangdeng kachepalong dun laki bijoy rong hang kolonga lapen probhat rong phar dena rong atuma phan Joint Secretary Dilip Terang lapen
Tourism Deputy Director Mirjeng Krohin pen nong namalo la pen tangka suri phopho pipa jirdu. Li tum hotai da botor kikur tu la swami se samang kon ma kili ning na mang le dam de sinili tum han patir pi ponoi pu pen nili tum siam ke hai na pin khat lo la si nili tum ke ching siang deng nili tu kon ma ali ra cham nili tum pilong le de da son si da ni tum na ne bori pon lo ne se moneng aseng kan se tamelo nili tum ke bori ponji la pen ching mai ching sai an so se ali ra cham pado ponji a phani ni tum jisik ponji la si peneng aning kana bang ni tum anong e sita melo ke ching si suri thong ke pilo second prize bang ke inkoi pilo third prize bang ke suri cap sita me pilo la si an so se nong nam a pado uji bolam gali News report Vikram Teron, Karbi Anglong Live. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. আমার জীবনে দবাই কিছু পেন্সি নমিলি ফুগার টিন বুনি নিটা কিমিলু la so dawai chu che ko gen ji chu klen thi chu dan thi pen ke non la so dawai chu pen ki common the du pensi e ni li chi thek lo ni li chi klo jam ni jom thom la som ta ni li long lo same amar jibon na dawai ka channel pe la hai ki sota ni li akiso ave der lo Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trok pho Highway, Troxy Nerkapalong, Humri Ignon. Nijang Karbi Anglong are located West Karbi Anglong Chamber of Commerce mati thi hek pen WKE CC atum pen dongkamukam rong sopia long mithang sai himalong phirangkya mai ke phapon. Phirangkya mai ke phapon along West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsapen lam thike jai pon ke Jasimet West Karbi Anglong arwalong beha bepar asai ka chuklem atumalong pen ke jor kelan ponalong ador hai huya bangke niltum lang dun bomsi pajor palan pon bomlo lapen non malom Jasimet pet amri chinthong duar amla along ar phek ka chutikia rara tum pen non malom mithang ka chutikia ar phek anta ka cho Georgia phan aki sungdu lasi bangso along ke ador ko ansi ke hotma la ansi ilitum ki ningche parong dun thunang po bangso along ki ilitum madduta pasik sak dun de dasi ki meji pusi pherangkya mai ke phapon along kachuning rialam the Michael Kramsapen ningje pom la kar binglong production hormon ke kachu jor kachu lang pake ador ke the ke wang lo te tum ningsi arong nang po ajat a production hormon same la se ador ke the bake ilitum bake kedang solo mate ador ke the si chior nang po Halapu WKA CCA chun bang pensetame West Karbi Anglong Chamber of Commerce atuma phan social media long nong no ke jwalama phuthak lamklar chipi pon lamklar ka chipi hot kaning je pon ke angtam pen beha bepar ke klem atum ke non pen le ke wangkali aprang prang pen tami wang bomlo la solong si nilitum ke jor kelan a hormualong ador ke pajum pen ke pajor ponjia phansi chingki dunlo nilitum le rong rup arlo lutnon bu ke toy kali pusi lamthe chepak lang ponlo মানে angtam dam ben ilitum membership bangke rongam de athemne angtam ge itum kirungam ita akawi latum jongsi West Karbi Anglong ituma a district nang lublo fronte la bangke ilitum dak bangke mane komhek pensta ilitum long membership nang dulo nai alam the pensi ilitum bangkai kita business person tumpan mange chuning dipon patupon bomlo Pherangkya mai ingni tangde penapi dongkamukam rong sopia long kulat ahum tinalong ka homri padopon bangso long ke jor kelan a hormu hortar anam hai hui anam ateng pen ke jor kelan pamiji aphan kachuning rialam thepen than tekang mane se area pe nahi aso aren bang ahman ji pansi ji tumla itu business person la itu mata chungli patupon lo apa non dak check lo dak sang bang ke la aja ke 26 aja ke 28 la son do tamela long ni check lo da ilong bang ke akuti bang mesen tami long bang akuti bang sap so ni check la son si long lo da ma 26 ko tamela so sang bang ke aren bang sap so paso ni pusing tu pukang lo apa pena da pigong long lo ko so sang bang itu mane system so sang bang dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong Live
Karbi Anglong Tourism Department pen ke patir pipon Destination Based Skill Development Training Program CBSP Ministry of Tourism Government of India pini an kijut pamisi seke ke endun arisoi jangatuma phan ke hoga lomate certificate ke ronpon Karbi Anglong Kilir Singh alongri alira chamkai ke padoverji lapen la anso se pirthe adangalong anong nam ke pache thangdunji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council EM Tourism Department in charge Rite Singh hi ke claim ke dam kache paduk penajok nona por Karbi Anglong pirthe adangalong anong che thangdun bom tanglo Lason se Karbi Anglong tori sa hin pen la anso se kapaching thur ponje aphan pura Karbi Anglong arisoi jangatuma phan Destination Based Skill Development Training Program aseki piponlo bangso se ke along CBSP Ministry of Tourism Government of India tumpen seki piponsi pini thereponi phai krehiniar ni an mission pen pechun ponlo bangso seki ki pipon along amen ka chithabdun arisoi jangatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritaising hilapen Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati atum arideng pensi kaddu kawe bangthong kebra troxy atuma phan ke hokalo pipajir ponlo bangso long Mirjengrong hang Deputy Director of Tourism Karbi Anglong Autonomous Council Khogen Saikia Head of the Department IHM Guwahati Sakya Sinha HOD Rimjim Gogoi atum chetongdunsi mesen pen bangso sai pechun pon News report long sodarinti Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapansi kang ton paniklo